ngicela ukunisondeza nje eduze kwesitofu esesifakwe uZamokuhle wakwaMbatha efundiswe ubusiness support kuMasipala weTheku ebambisene noSasol. Behamba besisaleko LPGS eCarsons besikhokhele enkulu imali ukuze kuphumele imisebenzi emihle nje. Siyabonga bafowethu. Asibonga siphezi futhi asisho ukuthi seniqedile. Niqhubeke nathi ngoba sisakwi entry level yayo yonke into. Sicela nje lokho sicathulisa nathi soloke sinitshengisa imisebenzi emihle eniyenzayo kuthina. So ngisacela uku-introduce emsebenzini wami wesitofu esihle kade ngisifaka bekuyi customer lami leli ngiyidayisela igesi. Kodwa ngathi ngifuna ukukhula ngingcine ngidayisa igesi kagcine ngiresearchela sihlangana noMasipala namhlanje uMasipala uzonginqoma ngomsebenzi wami engiwenzile. Nasi nje isitofu esihle icustomer lami lathenga isitofu ngalifakela ngicela ukunitshengisa ukuthi siyavutha. Isitofu lesivuthayo isitofu esi-installation yesitofu esenziwe yimina sakwa-Defy igesi hope yakwa-Defy. Nasi nje sivutha phambi kwenu kuyaphekwa kulala kudliwa ngenxa yami.